Ta sa sisin pat agini Sngi ngadon ni Ktien U Blei. Bau Blei udang plelat biang inga mangani ban yang nang ni ban ai shafi. Ia gani ke khubor na ke Ktien U Blei. Ngajukwa ia ke banganai ku Blei ya BAROH ki bapet ia gani ke channel. Sngo buram ba pi ngap bat pi ai ngap. Sngo U Blei bagat panang mi ki Sngi ngayo ida ki pojar ki brio. Kilanang ia pet kam kloi ia gani ke jingkren. Ngayo ia bangi pelat ke Sunday katwai beje ku mentai ke Sngi. Tanga pedeng si kat tu kat ni kenta arpo kenta kat kendai kenta. Niladap si pojar ki brio ki bapet. But ngashimi gani bagadai ke kabu ka bakrau. Bau Blei upenla yang ai ka bangan poi syaki yang kisem. Syaki jingim jong pi bat bangayo yang ka ban long ke jingkyrkhu. Ngam yang lang ni nakabenta ke jing paunam lani ke jing kwa bangini bananam bangini paunam. Ada yang nang ni ke jingkyrkhu ke Jingduwai ke jingkyrpat. Bau Blei unyo ia ka ban kyrkhu ia ka yang kisem. Ia ke Shillong ke tau ia ke ri ke jat benrio. Ia ke Ri-Bhoi Blei ia ke Balang ia ke wat ia ke Balang Kristan ngi kwa ban keren lang ia ke Ktien U Blei. Fi ina marngi emma ki Sngi ki ba compare menta. Ki Sngi ki ba khamlang critical. Ki bangi hap ia ka ban khamperkhat agini ki Sngi. Nakabenta gini ki Sngi ngan keren kendiat ia kata. Fi ingi em hagi Sngi ki ba kibrio kimlong aware mo kim perkhat setia. Ba ngimyo ia gani ka wai ka Nongrim ba kata kadai. Hagi ni ki Sngi finyo kibrio ki bun kam palat bat kim don por ia ka ru haga jing im junkie. Dan giba ut baga por ka lingkot. Sngi ki ya ki stat. Bat ngimla muddur menu ke sedang ke sena menu ke kut. Menu senang arajar arfusan mentang ila jan poyer tat. Syaga siteng senem. Ngila dep poy syaga siteng senem. Bat ndapi pek bahaya gani ka kumba kadan ke aka ke baper. Kabaha ke jing syam jonga ladang syukran bet nagani ke Jaka. Kani ke por ke bagi brio kim dan por ye ke aka ru. Kim yo lat wat lada ki kwa. Ki kwa ban Ri-Bhoi Blei re kim yo por. Ki kwa ia ke ban Jowai re kim yo lat. Ki kwa ia ke ban lei ke babaha ke imlang salang re kim dan Jaka. Namar ke jing ban kia jong ke jing bun kam. Bat nama ke jing be ia ke ni ke jing im ke bang i hap ban ye be. Ngam keren persai ke tang nget ni im ke Sngi ke bun kam. Khynnah sekolah bun kam lagi jing pulih. Khynnah college bun kam lagi jong ke jing pulih ke jong ki assignment ke bun ki project ke bun. Ki betrai ki kam government ki bun kam lagi kam ki be. Ki betrai business ki dan lagi jong ke jing bun kam. Ki betrai ya shibun ki wipet ki jat kam kum ki kam seng bahalang ru ki bun kam. But pinapet bahawat ki brio ki ba Ktien U Blei ki bun kam palat agi ni Sngi. But ngimla ban len ki ki Sngi ki ba ki Sngi ki ba per gu mga ong. Ki ba ki brio kim yo lat setia ya kaban ya long kumalong mensyua ka por bangidang knarit mangi. Anya don por ban ya le kai ball. Bandan por ke ban ya le ya kaban ya practice Jingduwai. Bandan ke por bangindang yo man krekot bandai yo ya kaban pelet jingmut hayeng sem ngim yo syukum kata ke por. Bat namar ba kadai ke por ke babun kam ki brio kim dan por kim yo por. Ngakwa bangan ong ifia bangawan ra ke ni ke Ktien men ke Sngi kadai. Nga aingo U Blei ba namar ba ke pertai kam dan por piru iba dan hayeng pim dan por. Nakita ka daw nga aingo U Blei bangayo ban ay ke Ktien U Blei lyngba ni ke media. Bat ngayo iya ka ban ya sami ke Ktien U Blei shafi.
Bangin yalap yo Jesus Christ shaga jingim ke jopi. Bala da pimyo por haga ni ke por ke bangi pelat kala don aga YouTube. Bal pilaban singap aga por ke bapilat. Pilaban singap da pila dep kamen me chaban tia. Pilaban singap aga sngi ke bapilat. Tang baka bang kerpat ni figa dai. Yele ban singap ye gani ke Ktien U Blei ke bangi ai. Namar ka don kampalat ye ke jingim ke jopi. Fi ngakwa ngan peni fi gani ke Ktien syai ke bangi ai chkhmat. Ngila persyang de gilat BAROH. Ngila pelang Jingiaseng malaga Sngi. Play ke Counselling. Persyang kat balak banya be anak away ke district, syakaway ke district. Ya kaban ai ke Ktien U Blei mdai tang mga kiwi ru ke bi syakri utrai ke bun kam. Hari ngakren ni laga jong ke jing syakri ke bangadan. Ngila ya be ban ngim ju syong klikti si Sngiru. Ban ngim ju syong jaito si Sngiru. Nalor ke bangi attend ni ke phone call bat ke phone call ngapan map ke tu ke phone yang kambo na preng jong fi phone ke kinta ke bangadan Jingiaseng. Bateng teng dengan mi nang tunga ai silent. Namar ke jing tight da ke jing kren nga klem la ban shim. Harikat balak nganyele ika ban shim ke phone calls. Han regam de ke besuk. Bat ngakwa bangan ong ifia ke ni ke por. Ngi persyang de kilat BAROH ika ban ai ke Ktien U Blei. Bat ngiyo ika lat ke bakraw palat de ke bangin kren ke Ktien U Blei. Hagi Bible study jingi. Ngiyo ika brio de ki spangut ki wan shi ke Bible study jingi hangne Shillong. Hangne Mawlai Nonglum hangne ngilong hagi Tuesday. Ngiyo ban ai ke Ktien U Blei ban nga ai ngoy U Blei ke brio kum bahapo south spangut. Ay ki wan shi ke Bible study jingi hangne ke center jingi hangne Mawlai nga sngongu ika tabang ngiyo ban ai ke Ktien U Blei. Hagi Sunday ngiyo ban ai ke por south shiteng. Ban ngiyo ikum jo ika brio ki wan hangne ke Jingiaseng. Ngayon balik sa Nongpoh aga Monday ngayon iri spangut ibriguan siya Bible study ngayon sa Jowai ngayon iri spangut ibriguan siya Bible study ngayon sa Nongstoh mentakala dyan po iri spa ibrigu kiwan siya Bible study kadang jingmane but hagi branch jingi BAROH ngayon ibrigu be siya jing shikai Ktien U Blei henry na Lord yung kita BAROH ngilong limited ngidon tangkendiat upot ubangila iya kabanyalap iya ni gospel. Baday na kita daw ngi shimi gilat BAROH ngan puli fi na Bible singap ngan puli fi na shiti ka beningkong ki karin kalanang nga bakhinday na kadakhat ka ba arpuar wat laga ni ka jingkren ka day ka ba Paul to ba khamjrong haga jingi day ba ka jing shakri ka jaw haray nga si puli mga tangi ka ba ka dakhat ka taga day na ka shiti ka beningkong karin nang bakhinday ka dakhat ba arpuar kabuang hagi batlat ngalale yala di kumu batlat kanang mga niyo penuan ni kita ki batlat haki brio BAROH nga penlong yala di ki BAROH. Kenang mga niyo penim da kumno ru. Yakino kino. Fikaniga motif kaniga jing temu. Kaba don hawab Paul. Haba ulet ban yalap yaga gospel. Ula persyang da kilat BAROH yaga ban yalap yaga Ktien U Blei. Baruang hagi Hebrew ngale ko mo Hebrew hau ba long mrau ngale ko ba long mrau wala day la dingam long mrau wat hagi Jew ngale la di ko mo Jew hagi balat lut ngale ko mo balat lut hagi batlat ngale ko mo batlat balay wang kanang mga niyo penuan ya nuri no show Jesus Christ baruang ini Ktien dakilat BAROH mga niyo banyalap ika gospel fi nga kwa bangan ong fi nga ay kirtang ni jingkran matagi Sngiru dakilat BAROH ban PYNIM nga shim na ni jing ong jong wab Paul badakilat BAROH kat basyong lagalat kat gabaw blay wailat day banyalap kloy ga Ktien U Blei namar kani ga pertay ka hap apa ka jing peniat ka jong gibol jingdum ya kaban nyat igi brio siya ka jing bunkam. Ya kaban nyat igi brio siya ka jing bankia siya ka jing mo jiprikhat. Baday na kita daw nga shimi ni ka kabu. Kumawap sa Paul. Dakilat BAROH na pipulir ka Ktien English uang igi ni Ktien. By all possible means to save some. Dakilat kibala BAROH bangin penimino. But day na kita daw nga kwa agini ka por bangan ong ifi ladaw abs Paul ang niwang dakilat BAROH ban yo ban PYNIM ban yalap ika gospel
Kedai yang iru mentah bangin shim de gilat baro ya ka bane tho ayeng abar lantil singken kan ka bangin let abang yo galat bo play ngini tho ika gospel shigibreo bat ngkwa ngan kran ni kene mentah sngi badakilat baro ban penim gibreo ban penim pigi basngap ngatip tipi pun kam ngatip dan preng japin alor ke jing pun kam fidan ke jing ke bopon ke jing ke beteng pi perkhat ba ke jing jong pi kanam pai sinu sinoro nakata ka daw ngayang nang ni ban kren na mga kwa ba ka ega mga kren kanday ka ban plat pi bawala da pim dan pon re pi yo lat ban snap ye ke jing kren ha ka por ka pi yo por kan long ke jingkyrkhu ye ke jing ke jong pi Namar Ktien U Blei hangne nadu arajar snem menta. Wap su Paul ladep ong igene by all possible means to save some. Dakilat baro kibangidan banyo ban penim yanoriano. Kadaw yang nang ni ngakren igene ke khubar. Kakta iga donu jangan nak kadaw nga ay ketengi igene ke jingkren sendan igene ke Ktien. Dakilat baro ban penim. Kendiat ngan sipeni vi haga por ga jong wap stopal. Haga por jong wap stopal. Nganum kren ya ga wai pat rengan peni tangi ke ga por kendiat. Kedai ga baga pertai kadang kampat de syai hadu kata. Ngimdan kini ki teknologi ki pemerintah. Kapor ko jong ap sapala bagi let jing let khambon ki shong daw kulay la ni de kada. Dan na pleng jong ki let daga kejat. Lana ki let kham jingai ki haban shong daga lieng la ni kejat. Bat kilale kumta ye ka banra ka gospel. Anda bagi yo balik daw kulay de kada kila shimigalat ban yalap. Nagi yo de lieng de jahat pipuli ka apostol wat halieng wa apostol Paul. Uyo ban yalap sikitu ki kaidi. Anda boleh daga jinglet jong ka kejat. Fiu ina ka wege Shillong su wege Shillong. Ula yo iya ka ban peniangi ki Balang. Bat ka ega bang kwa ngan ongi pia gani ka par. U Apostol Paul ula shim de gilat baro ia kaban pendep ia ke jing mare haga jing lap ke gospel. Kawai ke bang singau tenat ini ubriu kedai bawa ladau pai hajil. Uni ubriu la yo ban yalap ke gospel lagi badana jil. Andai kawai na gilat ki bawa Apostol Paul uyo haga jing jauh. Kabau blei plelat haga por ke jong Apostol Paul. Ketaka dai daga literature daga taka jing to jingtar. Kambon lagi ni siti ki buta. Kita ki buta naga bendi, kita ki buta naga Jaka ki be. Bat POE ula to ki siti, bat dagi siti ula to ban pa si ki brio, bat bagi brio ki ra si ki Balang, bat mentangi puli ni ki Bible. Kambon naga New Testament ngiyo, ya ki siti ki jong Apostol Paul. Kabau to si ki Rome, si ki Corinth, si ki Thessaloniki, si ki Galatia, si Ephesus, si Titus, si Timothy, mal si ki brio BAROH, ki brio U Blei. Lada pipuli ka Bible ki jing tho ki jong Apostol Paul ki dei ki bakodor palat ia ki bala pendrung ka Bible bala shim ka ba ka Ktien U Blei andrei walit klat kani ka dei ka kabu kalat ka ba Apostol Paul ula shim badakilat baro banyo banyalap ka gospel bagi brio kinyo jing penim bat piyo ia do mentang sngi dagi jing tho ki jong Apostol Paul kanang ya ado mentang inang ia lap ya kini ki jing tho nga mentang sngi ngakran ki jing tho ki jong Apostol Paul bat nga shim ki ni ba ka dei kalat ka ba blei play ya Apostol Paul ka por ka jong ula yo ya ka banyalap ka gospel daga bau ai daga jingtho daga shiti naga daga daw nga shimi gani ga jingkren naga jing ong jong o bau ong dakilat baro by all possible means dakilat baro kibaudan ban pinim menoriano
Panunu brio klempelen ay gilat bagi kabu. Bat ulay alap bagi gospel dagi jingtho. Kat no kalalong ka jingkyrkhu ya ka percaya ka to par. Bat adu mentay Sngi. Bat ngakwa banganong ifi mangi kibayo ban Shakri U Blei. Hangne ka pateng benrio ka Bynta. Ni aingu U Blei. Bangila don hakapor. Kabangila khamyo ka kabu galat ka bakhamba. Dan gibri bisa ong yang balai pipin si palat babilet keleng-keleng songkali jengai ngajus ngau bit ya kata Ktien namara bang perkhat ya gibri jong Blei hagani gepor ge jong abstopol ki song do kulai ki song de kada gi ya de gejat ki song de ling de gejat bat ki poi keleng geri gejat benriu ge pertai nakawai geri si kawai geri gedangla banlet mangingi syong kali tang nang ni lagi napok jong ke district ke jingi hang ni apok ke state Meghalaya apok ke East Khas Hills West Khas Hills Jaintia Hills ngakuang kanong ipi teng-teng ngidang ya ut bat ngimpat la hiru ya ke ban mi na yang fimtip ngi im mangi hagi ni Sngi ya ke por ke bangi don kalat ke kabu ke bakrau kuman syuang no ang ni ban penken mau Hagapor ke jong abstopol umdan kali kemudian mangi. Umdan ki two wheelers kini ki Jaka bangi ong ki bike ki scooty. Umdan kum hagapor ke jong ki kimpat don. Simdan kelenti yacht daga train daga flight kimdan daga helicopter daga aeroplane kimdan setia. Ni mentang ngila ia ban let keleng bat ngila ia ban suk ban ngini ban pencitom palat dia met mengila ban let keleng bat ngi aingu U Blei bo Blei plelat bangi ban let keleng daga jingai ke jong try ngala yo ia ban sang keleng ia ban lap ia gospel mdei bangi hap an yai kejat hare bangi hap an syong daga kali don ki bedang don ki Shillong ki bangi mlait kejat bam mlait yat kali ngidang yat daga kejat bat ni sngongu U Blei nam tagi beri bara iga gospel pitip ngapan fi mendaga Sngi bapin sngongu mamangi mentangi yo kalat ke bakrau kawai nakilat ke bakrau palat hagaba mga mentagi Sngi ngayang nang neban keren bat piyo sngaw lagi jong giyang Kam shimja gani galat agapor ga jong abstopol. Kaklem ja gani galat agapor ga jong Jesus Christ. Klem play U Blei gani galat agapor ga jong ki apostol baro. Uklem pat play agapor ga jong syangan ong ipi uklem pat play agapor ga jong ki riu krau ga jong Blei hadien jong ka Balang ga beningkong. Aray ngi mentangi aga generation ga pateng benriu. Kabau Blei ula ai ke jing start hau brio bat ngiyo agalat menta ya kaban penan kami kini ke teknologi ke betemai ban aingu U Blei bangiyo agalat lyngba ke media ya katali lei ke dai ka bang kenkor nge shimming ne compare wala ga pertai ke penan kam bakla compare wala ga brio ke shim bakla ya ka rekin mau ke media ga dai ka bau Blei plelat ingi bat nganut banong daga jing slur na ga ni ke Jaka kat kum ke jing sngot ho janga dan shu daga way pat kalat like na ga ni ha ga banyalap ke gospel ha ga ni ke Sngi ke bakhat do ki missionary ki la ban let kelengi aingu U Blei dagi missionary Regidan ki Jaka ki bala perking bat ki mla dala ka bola jong tang kindiat ki la ban effective la ne ban try ki Jaka Repim la ban mudur bangi imenta ga ya ka bo Blei U Blei ngi ni ka media baling ba ka jingkran jengi la ni ka media ngila ya ka ban poi keleng baga shiminit kala ban let keleng pertai palat ya ka jingla jong missionary Palat ika jingla jong no apostle. Palat ika jingla jong no evangelist pastor. Palat ika jingla jong kono ka Balang. Ka media ka de ka kabu kalat ka bangiyo ban yito yo Jesus Christ. Shiki jat benreo shiki tribe shiki snong gitao kiba ngimla ban poi mangi.
U Blei u plelat balang baga media lembaga internet kayo bandrung sige Jaka ke bubuan. Tang nakaliang jangan ngayo banyalap kumne ke gospel. Ban ngano mantait ban pelat ye ke jingkran. Ngayo ban kren lembaga ni ke YouTube, man laga Monday, man laga Sunday ngamal banang. Ban pelat sipi kumne. Ngayo ban kren lembaga online service ke po sao siteng. Ban kalala ke jingkyrkhu ke bakraw ye ke brio. Ngila yo ay ban ay voice message man laga Monday, man laga Friday, but ni sngongo yo Blei bagi brio di hajar ki yo ban pet. Ngila la ban ay Ktien U Blei haka bang yo ru ya ke respond lani ya ke tak jingithu na ki brio ke besngap hadukan no bagi sngongo yo Blei bagi yo ay Ktien U Blei teng abang khemla kidan ki bnai ki bang khemla ban ay ngayon iya dokat no bagi beriu ki wat ki terang ki kelumar bat ki phone bagi keli balai pastor pi klem ai nama balai kalau ke jingkyrkhu sigi yeng gisam pana yang nang ni ngan ong fi gani Ktien wali shim bagani ke media ke dai ke bakinjak soit kinja pertai fimtip kat nongot ki beriu ki bangop bagi eki besneo habaki yo ini ke Ktien ki light Fimtip kat nongot ki bomut ban peniap bila dia ki bomut ban suicide. Hari ki yo ngau ke Ktien U Blei nagani ke media, bat ki ba ajing pla bagi light nagata bagi yo ngau Ktien U Blei. Kanongot ki balamut ban Khynnah ban umya chu ban Shakri Blei. Namar ki jing ki bagi kynduh. Hari lembaga media ki la yo amat ya ki jing ai ban sim biang. Bat ban yang biang bagi yo ngau Ktien U Blei. Nagata daung ngau palat yo Blei. Bangi yo igani galat ban ai ke Ktien U Blei ban yalap ia ke Ktien U Blei shegi brio BAROH kani media ka bangi penmi kamdai setia sengap bangan keren igani ke Ktien ngim penmi igani tang nakadal jong igani ke Balang ke Grace Worship Center yang nang ninga ai ke Ktien U Blei shegi brio BAROH namar ke Ktien U Blei kamdai ia ke wei ke Balang kadaya BAROH u Jesus Christ u yap nakabenta BAROH Kesenam jong Jisu kadai ban tap ban kot ya ke pop jong ki brio BAROH ke beneng U Blei pen krek lang ki brio BAROH ndai nak bentakan no particular niam ndai nak bentar BAROH ki jaj benrio BAROH ki tribe ki jaj benrio ke pertai ki yo ngau ke Ktien U Blei bat nishe megri ke kabu badakilat BAROH ban penim ye ke brio yang ni bangan ni tu ifi. Ngapuri gani ke Bible ngayo i. Bau Blei u hukum yangi. Ki balamat ya ke jing penim. Yangi ki bala syam u Jesus Christ. Pitip u hukum yangi ban le ayu. Ban yalap ya ke gospel ke jong Jesus Christ. Uji su syabun kiyo sebenang kuat lagi senran. Uang ke gospel ke jauh markas kelnang ke bakat nriu dekat bakat san. Ula ang ruah ki tolet syaka percaya itu ya lap ke gospel. Haki penriu BAROH. Utau banget bat yo pen baptis on penim. Hari utau banget ula rem lepa. Katakan ke hukum ke jauh Jesus Christ. Bau pak ingi banyalap. Bat ngiyok lembaga ni ke media ban yalap mentah. Ngiyok lembaga ni ke platform jangan ni ke media ban percaya ke gospel ke jong Jesus Christ. Maka Ktien U Blei kan rong malaga yang, ke Ktien U Blei kan rong malaga Shillong, ke Ktien U Blei kan rong kelangiri bagi jat benreo. Bat ngidang nget skambau Blei un perla ingi, banginang kampen janai ya ke media, haga banginang la ban le bah, ya kaban ai ke Ktien U Blei namar dakilat BAROH, ban yo ban penem ya ki benreo BAROH. Ujisu ulajan banwan. Keturai ke bakhaduk ke jong wangel ula janput pertaikan sayo i ke bapimla ban mudur ke bau Blei le bagi BAROH bagi brio ki perkhat bagi long ki scam an pen kenyo ke Sngi bat kata kapor kalajan
But day na kita daw kada ka kamram jingi banyalap ya ka gospel. Ka Jong Jesus Christ. Apso Paul abu tho ka sidi ka Jong ka baar sa Timothy. Fitip uang kum no nang ka basaw ka khat ka baning kong nganda puli ka ni ka par. Uang igini Ktien nga hukum Ktien U Blei u Jesus Christ abu try u ban sa bishar ka ba imbar ka ba yap. Bat na kita ka jingmi pau Jong u ba ka hima Jong uang kum ne to men yalap ya kita ka Ktien tu ya minat aga ba day par aga bam day par tu pen kynduh tu Sngi tu kentu da ka jing Slam BAROH bat da ka jing ikai mudur hadu kata kalong extreme ka kom ong Jong Apso Paul bawang yalap ya kena ka Ktien haba day par what habam day par nakita ka daw nga yang nang ni bangan ong ifi ngan yalap yo Jesus Christ ngan pertaya ka gospel to ka jing penem Fitip balai kabaning kong kada ka hukum kabau blai ulah hukum ingi bangi deban pendak ini ka hukum syangan ong ipikawi ka Ktien ngamelap ang ne yala dia ngamelap ang ne igani ka jingiaseng jingi ngamelap igan niam ngam kani ka khuba niam ngam dalang concern yagi balang jingi kabangalang concern kadai yaga mensim ka bakador ka chopi yaga jing chopi na mau jisu klem yap nakabenta jangno uyap nakabenta chopi but uai haga terpeng ya kaban ra ya ke gospel dong ke jing penem bat ngem dan por ban ya keren persyak niam ngem dan por ban ya kedau Ktien no ke kam jongang ne kedai bangan perta ya ke gospel dong ke jing penem syagi brio dakilat BAROH ban yo ban penem kata kedai ke Ktien ke Jong Blei kabang keren Sohthri babo Paul penan kami ni ke Ktien wang by all possible means to save some. Dakilat BAROH ban yo ban PYNIM yanuriano. Katakan dia dot note kepada nau Apso Paul. Katakan dia dot note kepada nau Jesus Christ. Katakan dia dot note kepada nau Petrus. Katakan dia dot note jong ke Balang ke beningkong. But I katakan juk ke Ktien kan tenam. Haga dot note jong ngi ke balamat yo Jesus Christ. Haga ni ke Sngi. Banginum yalap ya ke niam, banginum yalap ya ke keteng brio, banginum admaya yano laningin penbenay yano, laningin yaro yano. Harangin nang ni ban penbenay yo Jesus Christ. Nama ditang mo ubayap, batang mo ubamipat, batang mo ubalak ban map, batang mo ubalak ban pelat, batang mo ubalak ban yalaming isya beneng, mengindan bar ujunam, lajunam. Terkadang yang nang ni nga penifi yang ni, ay kertang ini ke jingkran dagilat BAROH ban PYNIM. Sngi U Blei bu play galat ingi lembaga ni ke media. Kumangan situ ifi kendiat syai kumangan niat biang ini ke jingkran. Fitip neam. Haduk kat nongi invest. Ban penlut naga Bynta. Ban penio ia kene ke gospel syagi yengisem. Fitip kat nongi hab ban invest. Ban penlut naga Bynta ban penbiang gitar. Bandan ki brio ki betray ki pen krek na kam tagan ni media. Kam lagi besuk. Are Blei o play ni galat. Ban yo ban PYNIM ki brio. Ban ngashim ni taba ka day. Ka investment kam day ka bahagan ni ka pertay. Ka day ka besibneng ka ba Blei dan ban ay ka bayno. Namaru Jisu ulabu ingi bangiday ban yalap. Ulabu ingi bangiday ban yato ban penbena ban hikai ban keren. Baday na terkadaw bo play ni galat lengbang ni media. Ngapin sluri fi. Mapin shim ni gani bagaday galat ka bo play. Shim ni gani ka bang keren man tay Sngi bagaday ka kabu ka bakra o palat ka bo play jing jafi. Fitip nga juperkat. Yakiriw teman. Kipa pli kipa mla shuban mi na yeng malet si yeng mani si Jingiaseng. Hara bagi khon ki kti ki pli ki tipi bal bagi yo asngaw yengi. Bal bagi pet ki mobile bal bagi stang mani yo iga jingkran. Fiti badu kat no ka ay min sim. Dang manem step nganang yo phone call na iway temen.
Bayong pustol pimla banwan siyang ngakwa palat bangan ay jing ay ngo siya jingiaseng jong pi namar ngayo jingkyrkhu palat na kinigi jingkren jong pi bat nga im da kini yong nga ngam da ito bahay ngam tibru nga tip iga dong may laya to nray ngam pa jing kynduh nga perkat iki riu temen iki bapang iki bapli ki pamlaki ki balang bedridden ki badana yeng ki basyutia mano ba perkat iki dangdan ru bakang ban snap ia ke media dangdan ru ba penwit ia ke ban snap ia ke khubor ke blei plelat ngayang na ni ke Jaka banganong ifi ke ni ke par tongin ya chikmat ia ke banyalap ini ke gospel kat bagapor kadangdan but kat bau play udang play ni galat ngam tip lah ni ke YouTube channel ke bangi play ngam tip lah ni ke media ke bau play lat mentah ngin yo sa ia kan e kumno ngam tip tanggawai kat bagadang don galat ngin shim kabu ia ke banyalap ia ke gospel ke jauh Jesus Christ dia nak terdaung yang nang ni pitip ngan pen i fi kendiat nama ngadan setang kendiat minit ia gabangan keren ngani ke por habang abu i ni ke kerteng de kilat BAROH ban PYNIM pen i fi bau pol uyo kalat tang dagi siti kat no kalong ke jingkyrkhu ngamut dur la da wapso pol un im kumagani ke ya jingi nganget baga pertegan kala de kongpong de kumui pat pet bayong i bakla bangi Ri Blei mengi pelet jingmut palat tang hai balang lejong mengi perkhat palat tang i jong Jingiaseng pet bayok kata kadai ke babakla pet bayok pipoi hangta kata kadai ke babakla kam simdan na ke Bible ke balang ke bedengkong obo jisu leseng kadang tang sispaar pungut hari ke lelet ke pertai banyalap ken mau teng-teng ila syabun stang gibriu ke bamtip banyalap jisu ki badon kam pen ban ke jingkla ke bomot ki kristan ki badon kam ban pen kelai ki kata de ke sngi ngini sngi mengidon ki kristan ki badon kam pen ban ya ke jingkla ke bomot ngakwa nganong fi ke ni ke par ke de ke par ngi bangin perkhat sani bah ya ke ni ke jingsyakri kendiat kat bangadang yo par habang ay kerteng ini ke jingkren de kilat BAROH ban PYNIM ngayalap ini ke gospel lemang ini ke media kedaw ke bakongsan ke de ngatip bat ngalayo iru bakumbo ong wap so pol haga shiti ke jong u butho shigi Nongluum kalanong ke benengkong ke khat riu bat ke khat nyaw ong namar ketangam sngau le ran ia ke gospel ke jong Christ nama kalong ke bor ban PYNIM yo way paway banget yo jiu nung kong ba yo Greek lu ong pol gini Ktien nganda puli gini siti namar kadan kam payuang ko mne namar ngam skole rani ke gospel Christ nama kalong ke bor Blei ya ban PYNIM yo way paway banget yo jiu nung kong ba yo Greek lu namar haka gospel lapen pau ya ke hok u Blei daga jingat Syaga jingat kat kumbala tho. Hari tau bahok daga jingat unyo im. Tuai mendaga singi bapino miyang aga hok ga jompi kendiat ru. Pinyo singo ni ga gospel ni ga jingpenim. Bapinyo priang yo Jesus Christ. Bapinyo mat ni ga jingpenim. But unai no daga hok ga jong ushafi. Unshim ga pop ga jompi. Bapino miyang aga hok la jong. Namar ka jing yang palat aga hok la jong. Kanyalam dujok yo brio. Blei shimsha aga testament ga betumai. Manginiyang alaga jong ga hok. Ukwa nginiyang aga righteousness ga jong Blei. Haga hok ga jong Blei. At pitip nga sngotanat bangayo banyalap kumni ban keren. Nama ngatip ya ga Nongrim bo Paul wang. Ngamle ran banyalap ya ga gospel ga jong Jesus Christ. Nama gadan ga bor ban PYNIM. Yo way pa way banget. Ha kat nungut ki priu ki banget. Kat no pawajar ki priu ki bangatip. Laban ong dakilak. Ki balap diang i gani ki jingialap jangi
tangkani shua ke jingi manum pat kren ni we pergi media ke badan hakelangari ke jingi bare ke pertai blai ula pen eme ke brio la kyrkhu at ngayang nang ni ban ai shipi ni ke jing kren kabanga ai ke teng dakilat baro ban penim kwa ngan peni fi ke ni ke par ki apostol ke lap ki banget baro agatu ke par ki lap ngiru menta u Blei bo ingi ke ni ke jingkit klip ngin lap at ngakerpat igitu ke bala shem Jesus Christ viru vidipin lap namara ke gospel ke jong Matius kalenong ke ba arfu sao ke dekhat ke bakhat sao habau Jisu kren ia ke jingja jong ke jingkut no jong ke ni ke pateng the end of the age kata ke Ktien English mde ke bawai no ke prathei Kirmawat jishim baklai ke translation jong ke Bible kan sawai ke ni ke age jong ke jing ia ke age ke jong mensim bakoi ke age ke jong ke Balang kan sawai but shwa ba kan wai ke ba ke jingialap ke gospel kan long da ke ba ngakwa banganong fingi im ke por ka ba Jisu abu kren ni ke Sngi ke ba kan wai no uang namari ke ni ke gospel ke jong Jesus Christ ke gospel jong ke hima on yalap she ke pertai barang away hang ta kan lang ke bakut Terdaung Jowai na ganige Jaka. Bapin shim ba ganige jingkren janga mata Sngi. Kamday setia ka bang isipli nang ne bapin ajipi. Kadege jingpli lahat ko jong Blei. Kadege kabuk siar. Kadege jingkyrkhu. Kadege jing ice ngo baha ka banau Blei. Bangi im ko maganige por ka ba Blei pli lahat la maga internet. Bangin poi shigi yeng gesem ge jofi. Ku Blei shibon bapi singap. Ku Blei shibon bapi aigi comments. Ku Blei shibon bapi aigi live chat. Ku Blei shibon bapi pet lemagi Instagram. Ku Blei shibon bapi pet igi reels igi tugi shorts ki jingi. Ki bangi polite bat igi pol jar ki pet. Ku Blei shibon bapi pet namar kan penim kan yalam kan hikai kan ajing shai. Kan pen shulur fi kan ai mensim kan peniyang ifi. Ke Ktien U Blei ke donbor haduk kata. Kumawa sopal ngan repeat biang. Ngamle ranya ke gospel ke jong Jesus Christ. Nama kalong ke bor ke ban penim. Baruang ini ke Ktien. Dakilat BAROH. Ban penim yano. Sngi U Blei ba. Menta ke Sngi ngalak ban ai ini ke Ktien ke jong Blei syafi. Bat ngada ngajukerpat dia kena ngakwa rupangan ong biang sisusin. Balai piperkat ia ke jing sengau kerpang. Balai pim shim bagani ke Ktien kam deite ke bawan nangi. Kadai ke bawan nau Blei shige yeng jampi. Kapapi day ban sengau tu bagadai ke jingkyrkhu ke bakrau. Yai sengap ini ke jingkeren jingi. Ini ai keren bangi kwa mentah ke Sngiru. Bangin khat ifi shige jing penim ke jong Jesus Christ. Ngakwa ngan khat ifi shige jing it ke jong Blei. Ngakwa bangan yalam ifi shige jing IA ke berakat ke jing IA. Ngakwa bapinio ia ke beneng, pinio ia ke jing penim. Bapinio ini ke jing im ke betamai ke bakrau palat. But day na ke daw ini ke por ngayang nang ni. Ngakwa ngan yalam ifi shige ni ke Jingduwai. Lada fidan mentag Sngi ke Jaka ke bapim dan lat. Hare fiyo ini ke lat banyo sngau. Fidan peng ke jing pang fiyo ini ke lat banyo sngau. Fidan peng ke jing du mensim fiyo ini ke lat banyo sngau. Wali shim bagadai ke bapi supli ka em. Kadai ke jing pli lenti ke jong Blei. Bapi niyo sngau. Nganduwai bat fi. Agani ke por. Ku try ngayang nang niya Blei da ke jingkit kli. Da ke bangay ngu ime maay gani ke lat ken try. Ngiyok ko pay ke ban penbenay ke gospel ng ke jing penim. Lyngba gani ke media. Ku try a Blei ngaduwai ko Jisu bi it chunga. Ya ke ba men penim ikitu ke bedan kam ke jing penim. Pen kia igi badan kam jing pen kia. Kyrkhu igi badan kam jingkyrkhu. Ai mensim igi badan kam man ai mensim. Pelong igi bagi yo sngau ini ke gospel. Bagian nget bat bagian pai shame. Nama day tangga try ke bakodor ke jing im ke jingi. Try ngada dwai men bless ke yeng ke sem junkie. Men long rekat bagini ke brio ke besngap ko pa. Bagian pai shi ke jing penim.
Bat bakin yang gibriu ki besyakri me. Bara blenga ngej. Menda yok lut ye ke buram na ke jingsyakri. Nyai lut sheme ke jingo bat ke jingiaroh. Ke kerteng ke donbor tam ke jong Jingiduwai. Amen bat. Amen bat. Amen. Tu blen kur khui fi ku blei shibon.